Eba munyina machima kwa baby fa emra bedwam jumede so live on Adom TV. Yes, streaming on all social media platforms. DSTV channel 280, Go TV channel 119, Multi TV dey boss no yeah live and so hodom. And that's what Jebre na okay ho am ya betwe enkomedi de akwasi ensia so say the kind announce chirem and ye ne Minister of Government Communications and spokesperson to His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, Felix Kwakye Fosu. Ewo fiyem ne betwe enkomodi afa aban emu. Almost 10 months down the line, yeah, they akofra His Excellency John Dramani Mahama sem as a Ghana mampeni. So far, how far? Because the next dimension conference 2025, Basso, Sunday 26 October to Sunday 2nd November 2025. Yes, here our my father's house, Dan Suman. GPS address near GA-564-7813. And you 5:30 p.m. So from 26 October to 2nd November, then 5:30 p.m. And I really know share as the Resurrection Power and Living Bread Ministries International. And the next dimension 2025, bro. So penny odi animo emere aba Bishop Owusu Ansa. Mbacho bra na beje onkwaje. Felix Kwakye Fosu address minister. What call there? It's been ages. Yeah. Because say unfo do so awodo nyina. Em say bre bi atwam na metane mu din sa so papa. But say na wa ni tia na edika na me kopre konwa wo abrase ebuko amanke. Sure. Ntene no I was say me koba mu ho adwa wo ho. Na me dom we suko eye campaign ade. Nti ye no de me kopie ho. Ye to aba wie so ye wani tia. Jumedi o mampeni di asha minsa njama nante no aye bebre but set bia na efi ebra no mebo modi afa ha. Okay, yes. Na abra sebu kwa mankese dia kan na maka. I like to overturn a defeat to such a magnitude victory. Oh, abazam say ni nyina edina adwuma ye yeso. Ye tie ne say empeso no na aka chiri kakra. Na aka chiri bebre. Wo hwe amemu MPP aba ne bebu ye. Ene mashe bedwani omkoyi ye na em say o mentumi ammo amanfo wo no omre ehwe mu eho no nanka ye NDC konya abribia na ye taije na batum. Okay, na em say mentem ho ase kakra kosi ewo NDC amanyoku no wo nti ma nchichemu kakra bai eno na ma MPP fu akonya mo mbewura mu. Okay, abeji akonya no na omanfo no de akonya no hye omonsa na o ma nya adwuma ema gidia omunya wo mu no na etumi ewie peye. Okay, nti abraso sie beto aba mede man de sem kodan wo mu ebonto a ekire eniema e betumi aye de aboa no ama omunya memory hwemu eto aba ede man ampa so ye ba ye so nyame adom ye didwuma se wo hwe bibi de se common fund say wonim se afi etwemu last year sika afenmu nyina MPP abande ma abrase buka mankese district no. okay, Aye 298,000 Ghana cedis the whole year. Me no ka say we first and second quarter sika aba abrase buka mankese be almost 6.4 million Ghana cedis, which is about 20 times less than 1 year. Because mampeni ahye say yem fe sika no command this assembly sin fa nya adwuma nti Ghana fa na nyina asa na ye no kedi a ensaka be 6.4 million Ghana cedis. The amount me no ka say ye wo projects be ye 8 or 9 ye no constituency ma nyame ya Adom a enkwa se enta se afie bisi mu nko na wie no na ye wie Baska no ayeko anase on paper so eko enye be 6.4 million Ghana cedis. Me wo say wo ne menua ye MP4 kede edi nkomo wo ka say oye as official member of the assembly. Nti so sam ye MP wo ye ke be so ye as official member. Nti assembly ti mu bi nti enye so bi na ye ka kire me ni tua sika akọ we kra na ye first and second quarter so third and fourth quarter dey back. I be come be 18 million Ghana cedis for the year. Nti wo say immediately say sika na edidi dwuma no less than 300,000 last year na enne akoye 6 million. It was definitely there will be improvement. Nti wo kwa there are many chips compound new schools ne ade aye be ye. I know that na akwan roads ade ha adwe papa papa. Nti me born to nyina me hu. Sabi say wo de car ko gina bra se bu kwa bank se na se utwa conference ni nyina ahia na wupia car no ente se ni ade koye no ahwe ya na ebubu because na akwan ne nye nyame ncha de me ba ye metumi ne mpanifo di nsawo so ama nyame Adom a akwan be ye akase be ye miensa na 9
na afi nko na wi na ase afi ebesimu na hyes pepepe no that's first quarter of next year na betumi ahyas yes ye de na meni edi eche papa ya abrodu nkwa eno ne district capital nti anja hwe kra no se ye ni bibi kra de district capital de se wa akwan na ye den eye nti na me ya adom a ye beye eye mia no krum abakrampa kwan so efi ase ebu akwa abakrampa so ye ade a in fact contractor gina so a wo ye no crisis ya okay na amosema de no MSMP aban de chance but o menu ba bia nti no so me nimpenifo aka ma o mama contractor akwenya se onko na onto aso na ebi so wo ha no wakakra ye be ye nyina nti we nyina ye niam a ye ya ye de bua ama constituency no etumpo nti oh abemu ye boko say again 2024 abato no na bebi o man gina ne nye na obi abedi ho adanse we na nyama nwesem obi eni Ghana obetumi aka se bebi na ye gina 2024 no ya de papa in fact wo hwe insusuanso e ba abato no mukura na kire se Ghana for dodo na no mo bon okay na de ha adwen papa ene o man sikasem eno so ye nyina ebegi atum we nyama nwesem ye nyina ye begi atum se na sikasem ne nyina ye na ho kire no ohia nya bebe se wo papa na ne nyina gina sikasem ntutu ya na abandada na ya na emfa kwan mu em se me hwe na wo program ye e wo mse na menya akwenya ma haba na me hwe da na wo bo abanda chi da na ensem no obi mu obi ehu bi nti na ehu akwenya se ye be yenhyehyɛ ya ye de be so eno ano eno na wo ka bibia bo mo Ghana ha eya ade a na da amafo akoma so papa wo mse na ne ma ahodo wo okay abatu obi an nsem bebre ne piem nanso sikasem was the main issue nti ye ba abem na no mampani mama ye se bebi sikasem be gina no enya ade a akwenya wo ho se ye be twentwen ne ma so nti ntempa na no pa owura to force se on hwe no mbo ne chidom wo o man sikasem tutu ye mu na aban no ye sha asese ye adwuma ye je bonifa ne budget ana akon sika ye de hwe o man no so be ye match bo so me no ne de ko tu dwa na akwesi efi sa abre na abepem ne no be gidi se Ghana ni bia be di adanse se mpuntu mapa abem na ade ba ko edi yenya pa edi yenya che ene nkitahudi a yesika sidi ene amano sika wo nkanka dollar okay in fact me ene make say bank of Ghana ko omo bodwa bi wo cedi at 60 omo di infedusia sidi no be tof na nyina be gi ato se fi sa abre na abepem ne de bia sidi na hoden wo fom nti da eno so esan se ye kra ne ma dodo oba o man mu nti no na de bia ma ho kira be san se ne ma bo no kwa na ekosoro sansa woton ade na wokoto na amano ne ba na ade achi ya awokoto bi mese ebo na koso sansa sidi na koso a so wo de ebo no bebre ya ifade no nti na e hard nti o mampani ye se obetu anamon ntempana na wahwe aso sidi na no ampa so oyeye na ade ana e hard ama sa ade na ba ne se won se sidi no ana dollar ana ama no sika na te se ade bi e ton no dwa so nti esa se dodo ni hu nti no wo koto ane bo no wo so okay se dodo wo ha ne bo no wo fa ne me ne wo ka se anopay mete radio so se ekuafo bi ka se eduane aba ma abo a ese nka omunya no munya because doors we budodo sa na sidi ne amano sika no kita hu de na tie okay nti na ehu akonya sa ba ye hyehyɛ be ma amano sika dodo aba o man mu okay nti yakofa gold board kita hu de ye ne hyehyɛ ne ba ye no ye tie ne se ye too good na eso no na beto dwa se gold dodo edi fi o man mu ekwa amano ne koton no enye ehu sika nyina na eba o man mu how isa se na ebi no mu fa koti kwa so mu fa esumase okay ekoton bi a emfa abankrantam okay emma abayin hu de ko ba me fa like smuggling we ba say em say abra na ye papa emisa atati ase no em say otu kwan ko India ko di dwuma bi e wo manage mu na dwabo na ase no na odi tu dwa say oh Ghana ne India sika sem nkita hodie no em say emu ahyekina emu odin nti anwonkofa a emu odin a o hwe ni mu say nka beko yi na o man fa ton say wo say wo hwe gold kra dodo say de beton ne India inye sika e de ba o man no owie na India so afọ hwe edwadie so ebe wo o man penya be de kire no kra say ahode a ana anwonkofa e da ye ne India ntem na wo soro na mom gold dodo e ba ye no e do so so ne de waka no ahụ ne wo say da bi sa na bonnie bi e koso nti wo ko Dubai ne ade a dwumedi e koso aranfo smuggle e de ko okay nti na ba ne say da bi say gold bi e be fi o man we mu no e wo say ye bu hu nkonta se ene sa dodo na aba be di o man nsam ama ya ton enye sika dodo de aba nti efi o
afia hyase ebepem be busumi atwam sika if you good ayakoto na mano aba $8 billion so what they toto afia atwam mu de ho a okay more than 50% of the nyai if you ain't to make us say yetimi adinkunim on smuggling na oh there be but at least about 80% because of measures no go community no yetimi ajedudu na aka about 80% ye ni bu a be 80%. So it means say ye see na afi enya hode no because of gold na because ye nya the benefit liquidity okay say ye nya dollars do de aba o man no ti say do no ba ye ma Bank of Ghana the Bank of Ghana om de ye ma mesa om de bi e de no mu so twen ope ye refer reserves yeah na om de bi aba edwaso nti say na wo pe bi na wo for SBU a obenye bi na wo bank obenye bi na afi so de aka ne say ye wo sika bi a eka bi esi ekotua na ma no sika mu a na om de bi akwakoye nti om ji anoma ma eye omo de go nebre na dollars be omo cedis okay no mo na age dollar nti me no ka say ama the boyfriend reserves no akosoro ye be 4.5 months of import cover just say dodo aye wa na dollar dodo aye wa ye de agu futuo no no si ye de kra ne ma aba betumi aso ye boso me 9 ne fa okay ye hwe dum say be kosoro kra asin se ne ma e ko nti no na ama seed na ho de no ejina fa akopɛ na no no sustainable measure enya ade a ye be ni eja because ye koso ye ne saa ye bugo no nko nta saa na ye gini nyina ebedu be mi enya 100% dia ne e asem papa kura nti eno na ama na ba na ekoba ne saa no so nti no ama ne ma bo akofom anya hwe kura kwesi wunim se fan wo in fact eno ra mi hu se ya san bo hu de ru se eye next pricing window eye next week yeah ebe sa akofom bio se we ka ho a eye impembe ye edu anase du ba ko a fan wo bo akofom afi mu 11 times yate fan wo so e wo Ghana ha wo be ka ye no so nti no eye car ahyentiade de friend transport fare okay adriver fo nkabo mu ko GPS no mo keka wo mo te so by 15% yeah be ye mfie duni na aban de sanhye ne ba ye se ese ye ne transport organizations no esi nkonwa afi bia empemienu ne ye fix transport fares empenifo chire mu a sa 15% it is so and the biggest reduction and then a bra yate cash into ade bo so e wosoro pa ana say e do so pa ba fom nti eno so ba sa na ma enema bo so akofom na empempini ye ka na amanfo wadwu ho akine akwesi bo modin na bowura ma hye bedwom bokwa ka se woni parliamentary committee on economy and development and a finance committee empenifo e be say dinkita na bisa wo omo eto nsa frɛ guta eye adwadifo nkabom ku kase ya Ghana ne so omo mra omo na aso ena omi sa omo se mu guta dollar no na ho de aba fom si na ho de na kosoro na amafo keka se ne ma bo nko fom etis na guta de adanse die ba se ene ma mako empem 9 ene aha enum 4,500 different items okay omo tene bo so imported items okay omo ton omo tene bo so we na enye se bia abosiri ko mo de adansedie e bai no kre so ye hwe Ghana ene ma bo e ko of course no kre se nka ye pese e ko fom sinsa ene no kre me ne omo e kasa no e ya adwene se e ko fom na ye ku enimu a si na ho de no kosoro na em se e betumi be okay so ade ba ko a em se ha ye si di ye pa e se ye kra ne madodo so at this time na yenya gold ya e share ye emi etimi nya no ne sika dodo e kwame ne fa so de a boost production e wo Ghana se na bi o kire bi ye danya na ese gold kura yire free Ghana still betimi asa gina oh em say eno ya as the friend no import substitution eno kwa na dey 24 hour economy aba dey me say be ka ho asem na ne tie ne say wo ye production do kura Ghana still wo hia say seed na ho de no e be kosoro ana be gina afa akwa be mo e san say enye ne ba wo ye na ha nyina na obenya ho akade e wo ha the friend raw materials enye nyina na ye wo ha nti e dey obe kra bi afa ifidi a wo de be yes adwuma no so kra ne dodo na no obe kra ba aha nti eno kra no wo kra na se ne bo no wo fom a e ma ade a wo ye ne bo no e koso nti hu hia abre bia se seed no be gina fa akwa na ase na ho de no be wo soro a e be bo aye nti eno na ama sisi a na me se ahoto kakra okay aba ese ne abre na ye wo position se me yi anu free ho a meti ba ka ade ba ko eto so mienu am se Ghana fo dodo na ani age ho ene du nso a ya so ano agwazi ya ba abemu kan ne me kai pa obampani ma amaye eda yeso ano a ye dia akofuna hye ne nsa se na wo kan ye no ade achi ye pepepe no ye ne first meeting that's the first day in government the first meeting no on my chief of staff and na tinekonyum
offer all energy sector players someone na ye adwuma wo oman yenya mahoden nkrabata ni nyina ba yes answer na or how kese bia beto ho kire se won se enyama mahoden no ye de nyama menu na nua ye de ojamframa ye friend gas ene ye de fango no ana ne board ni ntinka ada no ye bepese ye de gas be yes answer no bo wo fo ntema electricity bo no eba fom ana se de bo no nkosoro NPP aban fie konwa so no o ma nto fango enya at least as enya be ye bosome ba ko bosome mienu bosome miensa fango dodo a betimi de anua akope ble be hia foforo obanom so ma o ma o da bi enya no kre na o say West African gas pipeline ye betuma ye de bo ni fa maintenance em say ye be jinchim fide ni from akakra san enya say be say mo ne eduako na ye hyehye say o metum February yet man to fango am fence wo omo no mo nkra fango bia no mo nkra fango omo nkra hwe me kai say metina meeting mu with energy minister VRE ena PULC ena fence IPP so na nmeku a omo nua fango no anyamodin de man no na fango bie ni ho nti ni mu na ekọ kra bi eno da nchen ya face na infidie dodo na ya de twi anyamodin na ho de na kọ de friend transformers okay kisi wo ba ye nkuro ba ye mienu o so miensa ena me nkasa me die ni mu amonya transformer foforo because na aye week nti na dodo na say nti omo replace transformers be bro ahansia 600 because na nsuo to kakra bi pe na ateko e wo mo na transformer blue nti ni no sesa nyina ena afeso na eka amene eye sector no ana se enyamahoden nkrabata no okay ye tie de se ye ba na eka eda ho nko an ye be 80 billion Ghana cedis sa 80 billion no ECG nko an de emuka 63 billion Ghana cedis esa se enyama to basa hwe last year omo ye budget senka sika won be di dwa ato ne ma afia ba no ya ba nyina ye be 730 million Ghana cedis okay ekwa wi ase no ma kra ne ma 9 billion ECG o metumi akra ne ma agweseme no ka se o mu nhia in the next 15 years eye cables ne ade o ma ko kraba eno ne ma sa container hun sensen bebre ba 250 ne ade exactly over 2000 containers o mu nhia sa ne ma no in the next 15 years na so ma ko kraba. It is some of the containers ne buy na say ebia yira kra no na ne ma ye hia ne ma ne ye hia na ni manimi in the next 15 years they say motia na makoto cameras am hia in the next 10 years so wo sika de be share de wo hia ni sisi e ma tesa na sa na mo bu isi nte mai ka bai afesu na ma IPPs no ye de omo ka almost $2 billion nti wo be ka ya abre bia na ombo ye ntrene say na wo twe ebisi ye beto nkania de bia na ombo ye ntrene na wa kofo de aba man tia yenka na wo twe ebisi mi ye beto duro ba ni mu wo mu na o matum na yakoda so mu kakra ne ade on say ye be fi abem ye hyenhye bia na atudin say cash water for mechanism ne ye hye say kakra bia beba futuo mu bia na say obi enya kakra e de bo ne ho bra ba na de akoba ne say ECG omo de diska na omo de asho mu kotokuo mu na omo de kakra ne ma basa na omo aka ne nyabi nti aban ne ba no say de bi ye be ye sakra mu efi ebra ye ba abem mu kono say ECG sika na ye be che ama obi enya kakra nti me no ka say ECG boso me bi omnya be 1.5 billion cedis am say nansen ya omutu sa omudu nu mamafo nka ne amafo asase etia me kai say eye parliament na ombo wura ho e be ye eji omedum nka ne ezala omedum nka say no mo say ye ntia nti am say nkita wonde bi ekoso ma ye pe kakra e de ma wo mo nti omunya be 1.5 billion boso me bia abaya on average say what can be ya mo a go ne say all things being equal ebi wa ebi tumi abro so kakra ebi so be perform kakra nti say 1.5 billion ye che am obi anya bi nti abibisi nya bi ECG fo ankasa so nya bi okay omo ye transmission nya bi omo a ekra fa anwo ba enya bi nti ama sisi na won to kakra ba nti omo ni da so se enema be ko yi enu nti won se nansen no nka ne enu basa bia enu na ama ye tumi aso it's a consistent payment of consistent and one na ye nkania no yes program na wo ho de se na ECG disk ni na e de ye procurement on to toto ne ama basa ari bi na baka omo hia ne ama be 15 no makoto na egu bebre wo hia containers 2000 for what na fe IPPs na mom enia enyamamode na omo boka omo so $100 na ye nti dollar no kwasoro kra e ha omo bebre ebu omo say exchange rate losses but no mo nyes kan bi nti na ma say mpanin say aboa no de ni ble na eka san say wo de ne kana wunti a o de ni bre ba so emo ekwa didi ma ya say yanke bi mu nti na omo dum kan ya nti no na ya ene obi ya kakra Minister what the state of 24-hour economy ade ba ko a
His Excellency John Dramani Mamani NDC Jina so born 2024. Ghana mabuna na any nyuma ye that time. Any that so nyina say at least 24-hour economy to me employ. Omu fando do na. Akosi say. No correct. Once I wash up my mo. Say na okan no. Mabuna ni adwuma no doso. In fact, yes say no. Afi 2024. Na eye be 2 million. Opipi mi ebo. 2 million. 2 million. Any ni adwuma. And 2 million ye omu maso adwuma ya. Omu ni adwuma mu ni adwuma ye. Okay. Nti no kan yemfa omu ansu adwuma nan kan ho. Nti acha busu mfie mienu ba miensa kakra ba beka ho. Na akoye ne bresem. Ai se etu ho na mo ani ya. Ana afese wo hwe oman ya. Bebi esikasem gina no. Ehu nya se ye ne ya, eye soronko se ne no, ebre bi betwum. Okay. Na ade ba ko ani ahye den so ne se oman acha ebo no so na yakoda. Ana se enyumakuo nyina apo. Acha no so na enyumakuo nyina apo. Ai se bi omom ye essential services ana mo amwo media mu na mo de mo ye no 24/7. But ye wo akwanya se ebetumi aye adwuma afi board on hwiri bia. Se wo ye ne sa na kakra na e wo na ebetumi atrem ama be nya adwuma aye. Esan se mo ha se ya mo ye 24-hour service. Enu nti no se mo run shift. Esan be nyi ne se kama wetumi agina ho anopa akopem. Ahanti okwa na foforo aba wo so kwa wo adwuma ya se wo kọ na foforo aba hye wanan nti sa pepe na se infidi adwuma bi wo ho na omo ye adwuma don hwiri bia omo ekọ adwuma no padon ewia na obi aba ewia omo so bra na obi aba anajo ama de achi ama foforo so asan aba si ye ne sa na ye benya de boni from economic expansion o man sika se no betre ama ye nya sika dodo aba ye futuo mu e de ayempu adwuma e de aba o man no ho bra ye wia ye be san aboa ma enwuma ba sa se edwuma nka nipa ba ko be ye no nipa miensa ana nipa mienu ana yanhwe kwa ba ko ba be ka ho ama yetumi aye na mmom na ye hyehye a eso enye hyehye a ye ne da ko pe gya ho enu nti na se ye to ye bo etintim ehu hyehye ni yie okay ye de be ye ana se ye de ye hye asese ye de ye edwuma etumi atena wa afebo in terms ye ba aban mu no ana ma mpani ma pa ononyamfo oguzita no a ye nyina gitum so obi owonim de papa papa e wo sikasa mototo ye ho one ne mfefo ene omo ebo ne chidom no oma ye hyehye ya sisi ani apa ho ntoma ama muguso omo ye de ese ye nte nche bia no bonsa ya sha ase ye de ye no say enye say bia ye one off policy okay say bia ye si ekusi hospital ye si ewie e ya de e betina wa afebo okay so before NDC coming to power namo any policy framework on 24-hour. Oh, absolutely. Me, I idea me who be send am can omo e manifest me hu huge document ya ye bibia wo opposition wo ye documents wo perspective de wo gidi say wo de be ye adwuma no wo ba aban mu a afi na ide o man na hye wonsa okay afi na foto no so be di wo ho ntesa wo de sa policy document no etoto de o man sika sem ho na wo hwe se betumi asom wa nti it is say aban nwuma ko say na a plug into the 24-hour. Me say wo ba me sector ahye ya me ho na Ghana publishing o me edwuma ko o mutintim nkrata ne ade say wo pese dear friend gazette nkwa na eye me no ka say o ma ye 24-hour service a abrebe be ko bia mo gina ho mo ye adwuma o ko tema haba o mo ye sa wo say brebe na containers abo apio bebre wo yi onyama wo bre nkrata sem no doso okay nta fe o ma ye 24-hour service a o bugu so a o mo ye ne ada organizations na ne do na no enye aban mape in fact 24-hour economy ankran adwuma be doso kra bebre asen in fact sa kra na ye pe no say no ko ba sa kra betumi ama aban ho ahehan kakra na adwuma sem no kra no ankran do na etumi afa nipa mo ma ye adwuma so it means say abda aban mekoi astati ye no Ora gusita no en the pamfo no etimi streamline the policy vis-a-vis say you exactly say woni omo ediga say oni omo di nsawoso okay na omo so wase na ebi obehia technical support obehia futu ebi I say so wase na osika sama fem nti eno so wo ho a say ye the policy incentives okay say yetumi boa enkanka ankoranko anuma yefo ansa no betumi gbo na so bi wo wa na owo mfiri dwuma kakra bi a medium sized plant na mo hia emwa kakra e wo nyama hoden ho ne boarding ma no nsuo boarding ebi a obi use internet kakra ne boarding telephone ho sam ne boarding nti eso ne aban eye hyehyɛ ne eso nasene sɛ wo ko free zone say ya free zone adeko ama no etumi gyina na so ne sɛ wo betintim mfidie e wo Ghana sɛ wo ye mfidie dwuma 10 years wuntu ato nti no nkasika de betu ato ne ma de share dwuma no mu biom okay nti for 10 years no wutumi
reinvest this sika no na wo tere eno ne incentive okay nti esu sɛ ye bibi saa de ma ankrankran dwuma so a ometumi ejino mo na nti eguso ayɛ saa hyehyɛ no eno na ɛsɛ yɛ de mmra kɔ na hye bedwom okay afei so no ebi wɔ wa ɛsɛ yɛ sakra mmra mu kakra ɛsɛ labor laws no ɛsɛ yɛtumi ɛsesa no ma ɛma kwan sɛ obi yɛ adwuma saa bre no afei so aketua asɛm no ɛsɛ yɛtena no obi yɛ nkosisi obi ɛho ne nhyɛ bebree ɔsɛ yɛ ɛti so ɔmo yɛ no ɔmo saa nhyɛ no yafa adwumefo bi abɛkan for example Ghana Publishing dia okay Ghana Ports and Harbour Authority ɔmo afa nkrɔfo abɛka wɔn na wɔn dada no ɛna ɔmo de ɛwura Ghana Ports and Harbour Authority ɔmo yɛ adwuma no pa na ɔmo ntumi nyɛ adwuma dɔnhwe nyina ma ne nipa yɛ na ɔbɛbrɛ nti by all means yɛ de ɔmo afa nkrɔfo eti what about the salary structure ne ade ɔsɛ kɔ parliament ne labor o dabi sɛ ɛno no wɔ hɔ okay ɛno no yɛ general broad policy reviewer ebe affect you bia okay but we no eye asase a okay ye de hwe ye fa so we pilot ha ye hwe se ne ye beko ne ye hu sinto bia be ba ho ne yetumi atenetene no aketu asem so de am se enmakuo no ne nipa ne betumi aye we na emom se ko ba sensisie bia be mu no ma ba so te de ye betiem ne aye se ne ye se ye nti in fact owura gutina wa ba parliament kra be brief ye okay ne kai sansa ne ye be sori akwa ahomgie mu na sen and around am say July oba parliament ebe kire anamontu a wetu ama nyina hu so ya adepa ase nyina ye boa ebetumi ama na wie peye nti enche obo se ya ye de bo different full rollout in fact se wo call Afran Plains ye wo eye ensase over 2 million hectares 2 million hectares eno no ye hia hyehyɛ a emu pi emu do yetumi e de sansase ni nyina hye eye kwayo performance eba ne sana e betumi amoma no ahenhan okay na yesi kasem no agina ye ne yade e 24 hour economy for nsa eye Volta Lake Economic Corridor eye sutade flower Nyankopon de adom ye no wo hwe ne gya ho a ye wa kwanya se ye be dane eho aye niema bebira e betumi de aboa to em se e da ye part 24 hour economy ho ntoma no ye hu foni kakra manfo hu okay mpeni ko eye Singapore na nse no oni mpenifo no di nsa wo so di nkita ho dodo na ya adwen se o betumi aba e de o ma ho de no msika be hyem abo ama ewie penti e wo mu se nipa dodo na no hwe nim se 24 hour economy no e be sha ase aye adwuma na e che se kwata e me ho sikosi da be na e be simu de obehu ehun pupu ya pa next year obehu ehun pupu ya pa so as Minister of Government Communications oba e so start here dey be accountability series as part of that Attorney General time in time e be brief Ghana for e hwemu omo oye Ghana for be hu ne say e public prosecution aden Attorney General wa se be di tia esimese na so bentia on finding kokodem ogina e mountain so no other place than the seat of government e kache Ghana for esimese du o man kan sika wa bo man kro no wa bre npa kra sem kra ni court I will say dwumadi no obri na abo somebody be say friend say accountability so de ba akankasa mu a kontabuo bre eno ano no tobu good Attorney General yesu obo amanfo ko mesere Attorney General oye aban pani o te se me ya aban pani obia ya de o man no tumi bi ahye ne nsa ana o man ne sika bi ahye ne nsa so me di dwuma no I will say obu hu nkonta abra no okay nkontabuo no ne si ya twen ma abato oba nsa na ya bebo ntoa a kire se ya yesi abra no bra na esi ebu nkonta no ti na de sa simpie no abase oswafo bia na aban pani bia o bibi ka kire Ghana for no mra mebu hu nkonta in fact o man pani kra ye bi menim say ada ye sa hye bu ba bia ana multimedia mutu mpeni for o man pani ngasa e ma akwenya se wo wasem bi se bia be bisa me ni nyina kan nkontabuo no na Attorney General ne atie ne se ono no man pani di tumi ahye ne nsa se nhyehyɛ ayɛ fɛ no oral operation recover all loot and that's all the back and catch mu a nhyehyɛ ayɛ na obi afɔma ne sika ya gye afiri nsɛm atwe na so ɔno ne de ahyɛ ne nsa sɛ oni sɛ adwuma no okay na sɛ adwuma no ankra bi ho bɛka ɔmofo ahodie ye bɛgye afiri ɔmo nsɛm okay ɛnya de kuma ɛnya bibi ɛyɛ ne keke yɛn sɔre prɛko pɛ nka sɛ akwasi magye ofa ahodie afiri ɔmo nsɛm sure ɛsa so wayɛ bɔ ne nti so ɔbɛyɛ saa na ɛsɛ ɔkyerɛ mu ama amafo hu sɛ wote enra na adwo sɛ aposifo ebe tabiri akwesi de kɔ akɔkyerɛ abanko kumu a ne senti ni okay so atmase ɛyade ɛyɛ na wiase afa na nyina hwɛ America mampani Donald Trump na ɔte akunya so
ansa na ye kwoto aba 2024 no na ya bo no kwa edu New York se sikasem bi odi no ho kwafo mu no eti amra in fact yebua no fo na mom efiase no wanko yebua no fo me no ka se yebua no fo prosecutor na ni po bo no kwa edu no ba bedwom be kan se ntia America mampeni dada ye dina ko dina kota ye ne sa enti attend before the court and after before the court e ade o ye ne sa ne ate ne se attend you na on tumi mu obi fo attend you na o mu obi fo ma ne nyeyi ono betumi abokọ edu bo ne so betumi prosecute e wo court court betumi abu obi fo na akwesi wo ye nsentwe me nim se wonya kwan aye court reporter na se mo court reporters asem ye ni court yesu masemu se ye de ko edu ko bo court eye bedwe masem public documenters akwesi wo wie adwumadi ya betumi etia wo mpaboa mu akọ court akọtena se wo kọhwe nsem wo ekoso nne ebi asem ko enfa wo na mo wudu ani kọhwe keke e de age wani. The courts are open to the public. Where do be a baby bibiano? Baby muscle. Okay. Court reporters, almost reporting me a TB. Now, when we attend this, attending general, oral implementation, yeah, they are month for share any moon. I was matters before only 1 or 2 times, will be just all around because yeah. A month for flat, Eddie against never say, or I know, almost yako. Yeah. The Padona, Ebo ability to Orano, yes, Mokena. It's a certain general boom could that's all I know me buy and Nipa say, and betumi atoto ma no nipa sei na mesusu se omedi boni a medi o mo kokot nipa sei na sisi na mabo mo kwadu a omugina kote wa asemu ho okay na kwadu a medi abo mo na ye sei ntia ebi akwesi ye de o man no hye ne nsa no ofa 20 Ghana edition kotoku mu abra na eti amra na 20 Ghana no ofa no de kosi dan ewo ni kurom odi bi to ka asakese akese we nu ti amra ne sent no ochina me kobo no kwadu anasema kobo no kwadu attention na yesa onka se wudi fo ose o mususu se de waye mi ba we fa chema to ne je no anka o susa to ne je no aba no be ka se obi ejapade a waye sika ode ye no eye kro no sika no de ye ya sa na okoka na court no atemu sa na okoka na court pepe na maka to court kwa adubo no enye su masem eye bedwe masem e de se eye the only difference e bia mo na mo time reporting but eye public hearing. In fact, a 1 or 2 instances na judge na kase we no for man ma mo hunti yan kan kuku na mo ngam chambers but a idea obi ehu mu bi se mo report na da nti anya su masem asem attention na kan no eno an okọ kan court on go kan bi fufu bia eti hanan ye kan asem hanan jira court me enti amenya se ya wode ye de ba ko jina court ye be awe ni no on the same issues yes on the same issues attention na de ba tu afeni ekobo hanan yes but to nim say hanan be ye boso me ba ko ni yeah ya che no ko share abankukum sure am my home be ye dede kakra yeah into that time we must explain why that happened okay e kan amemu ho it is part of accountability say mabechi hanan akoshe fence abankukum okay obi nim say ntia akoba ne sa is that thing you say say motie say machi hanan ye de buffer stock share nensa ye de share nensa na ya hwemu ehu say efi 2017 company 2020 no offer 5 cedis okay na offer 5 cedis or the year say na ye hu say odikosi dan wa ha na saa ejapade na ye de nsa atwoso ekopem me bra ye bedi asem na wie ama court no akase odifo ana odibim ye mom de susu se odifo esanse adanse de ye nya ne kire se odifo me say the same thing ateli na akoka na court enye su masem e na we no eye ade ye no wiase afa na nyina nya bi foforo hwe so ka ye o jesimsi asem no e bi asanta na nyina yesu sa ba ye de ekire eno po de court na ma akwanya e ma ye de cameras call court wo am ye yi ne live adanse de bia ye de tu de bia obi atibi election petition in premier no election petition o Ghana no see the cameras for court adanse de bia wo bia beto obedwam obi ehu bi intanya se bia yesu masem anata nyina ye bibia ye nya da na emom no oral is a specific policy amanfo eto aba ewo ho amanfo eje nchiremu ni nkuntabu afi atene general ho nti so oba na beka se oral no say na ye kodu na de mewe ni a menyi ni say bibia ono so ko to abla kwa ka kire se mesre me ba eno nchire se atene na ka sa na hanan akoda fiase ye de me kokota ama court di na se in fact wo ka ye hanan atene na wi na ni suma enumpu ono so de asematu dwa se asema na nya na but you say dem ne ma ne ma ebi mo take you kakra se em say na se won enuanum city is Omar Sanda e de kuma na wo ka se
the judiciary has not been fair to the NDC. When you say yes, and you say no, someone you can know, I be able to say no correct. And people want to say, Sir, Adi Attorney General, and Wakama ato a Biamo party, ni Ghana, this should be assume say, a simesi, Bonia, what do we dear, also them. A corner and quanko barrister, now favor my attacks are called judiciary, catch them. They are in bed with MPP. I will see, they be away editorial. Yeah. So we buy it, and as we should be going, okay. Sure. Sebi, what can I say? Ebia, so fast and we are editorial. I was screening, so now cast on my penny mamma and 1 month senior. I know chance of my penny mamma will maybe a moniana. And I will, Meno can say, I may admire and no be too quick for France, go do my Sogana. Okay. In fact, original TV so cast on my penny mamma, this cast among Koyi, so Baba Mons and someone on one homoding in Yamading in a year. In Tocasa and Intin, I saw my penny, or maybe a bit, I saw the 2 of the judges. Only a public officials. Maybe a swafo. Me just say we na say wo bie kwan say amanfo won fa test na amon fra. Yeah. Obi be senators aso meka nyina say bien taso mu. Sure. Aye hu do rather say o ka sa na internet say ochina say me wo assembly asem dey to aba hu na me san ase ama me nya na. Nti judges are not affected by public opinion. Omo no nyama me no mo hwe. Adansidie be na wo ho e na mra na sesen. That's all. Judges sabi omo nye sabi omo nye nkwala ana omo nye body abewadwo. He judge wo betumi ebuwa wukum for me yokun obi otesa no menyi ni say ye be kana asem kakra won framam no ene be mana ka say ene ewu mi buwa no for he America say na America wo jesi asem yeah he wo ka say wo jesi even abra ye koche no kra no cameras ye hu say cars police car di na chi aye koche no yeah ye de ko police station jana cameras wo ho bi gloves na de ade a omo ka say odiko di ewu ni nyina ye manage no court na de ade ye say court no si oni bi oni for beboa court ni jano despite all the media circles. Okay. I don't think say judges are swayed by opinion. I mean, and $21 billion from Ora. Are you feasible? Oh, sir. Once again, and I see a tear. Some you have to context. Okay. Context. I say you share in someone abedying Ora. Yeah, Ora committee no cases. And I say I'm for the complaints by 2,000 million in buy. Okay. And you na you do too you do out with a dance you mobe to we do say to be nipa no be say adaje kwa nti you na mo di too mo. Okay. The norm so say na so kakra wo mu. 280 ha million ne do what. Out of the 2,000 complaints no 280 na dance you. And na no so okay at least we be kakra ba. Okay. And no kwapo nchire say no kre. Okay, yeah. Na mom na say san yam hwehwe. But nti na say attention na some ko kan say san my investigators. Ebo akire yam hwehwe mu. Okay. Jo me fra akwesi yes, wakoto market bi na nebo na wo de je na wo soro sen ni ese wo de je anu ya wo ne se no da bo ente sa ehun krata asem ni market me de ma mo 4 cities ko dwa so e 3 cities 80% me de 20 pesos eno no enti amna bia so sa na tie o we ne wo hu so atna. Okay. Ade se bia ye for na kwesi yampa market ne boy 4 cities ba de be je 10 cities na wan fa nchiremu papa bi ama wan fa adansidie papa bi ama wan fa nkrata bi papa bi ama me hu se no kra dey say ne yema okwa adu na wabo man no epu ana we di dream etia wo man no na ye de wo but no it will come about as a result of investigation. It is say kaso bi ama sa say deal na we ye no be ye 100 million say wo kan sky train na bo be $2 million national cathedral be ye $400 million wo kan nyina abo ma be 21 billion. It is say yetumi ehwehwe nyina mu na say nipa etesa no edifo na ye gi nyina be 21 billion dollars. No nkyerɛ sɛ wo kwa benya 21 billion. In fact, ebetumi aba sɛ wo market deal 100 million no kapra kura ni ba bia wo de man. Ebi esika no wedi nyina. Nti de be ase de betu fiase ba ye nya japade bia anye enkoton. Okay, to win that 21 billion no ye susu sɛ estimate yetumi boss 280 kwa du ni nyina ma ni SS asset for. Na se ye gi ni nyina sa ene ba akɔpem. Nti sɛ nipa ka asɛ boku ma sɛ ye te ne wo kana se na mpempie no ebi no te da ase abran ma okra so omo te da ase abran na ma kra so de na omo keka nti enye se bi o se ye bagi 21 billion wo kana nyina abomu a ebo a esom no sika yesu se kodi amanfo eho no se ye gi nyina sa na be ye but enye prosecution bia no wetumi agi sika no ma na yi ade se bia nipa no e be ka so okay mekura no mo tata no do nti sika na no ni eti yemfa ntu etim se enye like se bi betumi anya that 21 billion again me ni say asabo kan ka say ye kodi 21 billion. I don't think that's what he said. Or say wo kan
pro ne kata se sha akoso nyina bomu na se ye gini nyina ye nsa ka nyina 21 billion. Yes, I think it's Felix Kwakye Fosu, government minister of government communications and spokesperson to the president of Ghana. And eguso ne twem komo on Bedwem or Adom TV. Hwe dan wa ba sie ne abetwaso. Yes, I'm a baby Efa Emra Bedwem so on Adom TV. So few comments here. Please tell them Felix Kwakye Fosu that a friend Plains land is not for Ghana government. Why? Hey, Governor Frimpong. A friend Plains as I say Ghana bind there. Hey, hey dear. Okay. We say good morning. Please ask Honor Felix Kwakye Fosu. NDC grassroots are suffering. When is government attending to the very people who brought them to power? They shouldn't forget that 2028 is just around the corner. Ample for. And anyway, a buyer. Then this one to there's another. Good morning. My name is 2PM from Mpensenpensenmu. Please tell Honorable Felix Kwakye Fosu that I am waiting for my appointment or contract to boys are bread. Please ask him, can I have his number? Okay, to 2 p.m. Anyway, for Mpensenpensenmu. And on 2 p.m. 2 p.m. Yeah. You didn't name it. 2 p.m. And also, Mr. Kwesi, a strong advocate for teaching the local language in schools and fully support the initiative, but it must begin from the Parliament House, where members should lead by example and communicate solely even in English and Twi. The minister should prioritize this in addition to the teachers' welfare. Meanwhile, Galamsey activities continue unabated and a steady swift, decisive action to stop them. Declaring a state of emergency is imperative. Regards to Dr. Brian Champon, Same Boache, anyway, if you ask say, bye. So, Minister, the fight against Galamsey, there be a man for Gusubisa. When is President Mahama going to declare state of emergency? Oh, I'm say, I don't want any man watch them. I'm say, Nipa do na can state of emergency. But I'm say, Omunya, Quenya, entry mu ye na de bapotin. Okay. Ya can state of emergency. Actually say, Emra idi bu o man say nim this year, dey to nchen. Ne sa ni ntino, enya de a ye no se bi agroso. Se wo sori ya no waye. Ade se bibi soronku bi a ebro ahoden so bebre a. Okay. Wontumi mfa emre wo sisi anu nso anu na de ayesa. Mfa se bi a so man bi beto hye so se omo ne kuntokwa. Okay. Na wo se ye ne ye bi a. Na ye sa da na se bibi soronku bi si. Atore enchem kese bi si a. Ye ntumi mfa emre wo sisi anu nso anu a ne aye ne sa. Okay. Njo ampani a kire mu so ye gidi se emre wo sisi anu. Ene ahoden a ye wo. Ahode o man ne wo ne asrafo ne aposifo ne bambo edwumayfo no wo no o betumi di aso Galamsey ya no nti emra yo mu sisi ya die ye nyi ni se o se ya state of emergency ba am so man pe na kire mu pepepe na ne tie ne se o se bisa so we dey important po na ye be ya ni state of emergency a ye ntumi nyi ni sisi ya mfantia Galamsey. Okay. Megidi se be ya boso me kakra ni Galamsey nkomodie no e ma no hune so wo man mu sisi ya de abrase kakra because ni pe hu se wo nse bi ukoso a anamontu bi ukoso a ye de so an na akwesi se wo hwe bebi a yefi ana se bebi a be for man no be ye January boso mi no be pem na input o kakra ba Galamsey ntokwa ni. Okay. Abra ye ba abemu mfa se January ana February boso mi kakra kwa na ye sisi a ye wo kwa ibretuo akese nan a so ye nkron a no na emimfo bi ne tutrafo bi akwaji aboso a na aban eni kwan so owurem a omode ye Galamsey sa kwa ibretu no ye mako ahamienu ne do wotwe Ghana ha 288 ai no aban no boho ba ye fe do forest reserve ene that was say me anye bibia wom isan say ehu hia e de mayin sa 288 no ya ba abem no na emu edua 9944 na ya hye ne so say Galamsey ekoso wom. Okay. Out of 44 no na sa nkun ya makin eno de na aban entumi nwurem isan say tutrafo bi ogitetuo ene akode akwaji afa omode ye Galamsey sa na etie around February of this year
akwese me no ka se sa nkro ni nyina ebedi aban ensem ya bo awuram etu sa nipa na firi mu age a me no ka ba mo nyuma fo wo ho a omobọ ho ban obi antumi nwuram in fact be ye bosumi ba ko ni ba ko bi wo ho a ya gi fi etutwafo ne nsem no mo science ye chire so mo ko ye san ko chi wo me no ka san ko fo mo twa ban kukumu a ye atwen di o masem omo ye Ghana fo emma emrati a ye metri a ye gire a mo fi se omo ane oga omo kite tu aban no age efiri omo se me ti akwesi se obese ohun mpuntu a abra na saa kwa ebretuo no ehye etutwafo ne nsa ene sisi ye a ebedi aban wo no enye mpuntu wo mo se wo hwe eye nsuo na ana nsuo wo Ghana ha dodo na no ani asai the bonifa stability levels na koso eni no aye basa ai sanse amanfo tu galamsey wase eno so yetu hu sa me no ka sei ya ye de bonifa no blue water guards a o ma ye ehuntehunu a omo nyen sansuo no so mo hu se obi etu anamo bi se okwa galamsey pe omutia ba monyumafo no ena so mo mutu sa ekuti npa free in fact the friend in Naimos am say na say so oni ebebu a de bia me de bi betudwa efa dwumedi a omudi ho na nsen na wo twetwe mu omko chi Chinese fo bia omo so bi tetu na de omachi omo no ye bebo omo anase o ye de omo fa Ghana mra kwan so ye mbo omo nko se ye bebo wo a de se bia ye di wasema ebu a wo fo ama akọ de fiase ewie ene ye de wakọ o wan sa na ebe take sa na ebe ye de omo betu efiase e wa bra ye di omo asem because na amanfo anwom se ne interior minister be kan de etiene se oman bia wo kwan ho de wo fa so edi ni dwuma sure ebe bi atwam no yetumi nya over 5000 Chinese a no mo ye galamsey sabo ko chinipa 5000 a obetumi akasa we no problem de omgogu efiase ebe ye ha okra ba metemi de omo ko mu krom prekope eno ne ye decision a we take based on the assessment but ye hu ba ko mienu miensa bi a ne ammo mo saa keke ye be di o ma sabi de o me famra kwan so se na Aisha ho an ne o de fiase ene unyu akwase me so assembly the member of parliament for Achmoda akwase greet my brother for me he's talking about galamsey when NPP or previous governments were in power, we were not having galamsey in my constituency. Immediate NDC came to power, the second cabinet of His Excellency John Dramani Mahama. As I talk to you, galamsey is all over Oda. What is my brother talking about? Akwesi Akwa, member of parliament. Abra no ye na ban wo ekonyaso na party we ekonyaso no. Say Professor Femo Boateng ni betudwa. Say aswafo ministers, presidential staff, MP for your adwuma wo mampani aso ye. MPs, members of parliament. And a party mpanyimfo kokudam no mo ye galamsey. Akwesi Akwa na ban wo bo se no constituency ni enye bi. Na me say but at least Professor Femo Boateng no ye MPP ni swafo. Ah no na mampani de to me share say onkuntia galamsey. Or the betudwa say sa na ye koso. Okay. Inti na enye wonga so muntumi entu galamsey so sa. Inti amfa woni baabi a galamsey won ne. Aban ne be ye de obetumi bia so obetu ase. Okay. Inti baabi a galamsey wo dan no, em say ye wi otumi de ho nsem no mane me. Me be ma 9 months for ometu ho na mo. Ekuti nipa na se efiri ho. So no ba kwesi akwa mesere wadan 2 year fama onua na otumi enso. Now enu akrata bi free cabinet secretary obai. Yeah. DNC. Oh BBNC ne tie ne say aban mu no you will be a friend of harmonized communication. Ese nsem kan nyina akọ benko man hwe ye betumi de chinye ne we kakra ba nipa etimont ne won papa wo de aba ne pese ye ho. Okay. Nti bia na osoafo bi wo hyehyɛ pa bi a opese wo ye. Na emom se na be ye osoafo na enkoye so no a ye de openti na ese ode ba cabinet. Eye aban ba so nko ne nyina ebuobo ho. Ebi ya be ka say okay. Hyehyɛ ode be eye hyehyɛ papa na emom si nto we wo ho hyehyɛ na tene no. Ana se we de ye mfa nto nkyɛn ansa. Okay. Se cabinet ma wo tumi se obetumi aya afi na ese wonya akwanya se wode kotu dwa se we fi na ekro no akwesi ye dem ra ba se wontumi nhyɛ atade tuntum betumi ahyɛ kokɔnko a nteno ne ye nhyehyɛ ye de aba senti aye ne sa ne se ye mpese obi ba ko ye bibi a ɔno nko ana ɔyɛ a aban ne nim ho hwe so sa de na tai si enye se bi nipa no ne bɔne so no de ye e bi akoma pa no de ye na mo ye ka se bibi sa esi o bibi sa ye nyin se bibi sa but se wontina ho ma assembly in CS we to one am there's a potential so say ne na ma ne chairman for adwen kakra say na nke fi say ka sa communication bi anka be ko so cabinet meeting as ne ko sa kokobo no kokobo na fakrata se be to be free secretary cabinet na enye press statement a letter addressed to ministers enye press statement them say be a leakage na by obi na dey so about it that's what it was a communication to cabinet members of cabinet any ministers na
but any say yeah shekina ama ye de ye krom kasa a kire ma ade cabinet approve oh eh ade wo eh nhye wo ho in fact ye ma me na na gire boko no po de ye nhye a abra no ye education minister da no kra na o de beto abontense ye okay me gire say ya de pa ade ye beboa sansa kwala totofe wa sha ase ku school no se kasa o ti ase na ne ka sansa bro ye obi kasa na mo sa se nyina ye nka kasa ba kunti na ya fa se eno de ye nka na obi antumi nti ase bi nti se wo de akwala sha ase wo school na wo ko kire na de na wan fa kasa o ti anhira wo se wada age keke okay nti enye hihye bone enye ade a ese bibia megide se oswafo wo hwe eye adesuansem ho no ade a omosusu ho adwene we ade a wo de there is a long standing policy na mo na aka ba bi e be sha ase efi okay ebi zuzu se yen sha ase a mfi from kindergarten to stage 3 ebi zuzu se yen fa nkoma na mro sa by zuzu se wo de koto at least from kindergarten to year 3 na eno ne beboa okay ama e fensen nti asia ye adwuma e wa de kire mu ansa na kola no etumi edu pempe so e de blofo be kire no president mama Ghana for nyina ati ase say he's not seeking for any third term ene no kire say Ghana mra ma no ho kan ena so o man peni mama me de we di na manyo se mechi ache enye ne na se bi o sha manyo se mase onye obi a o petumi a emra ma ho kan nti ne ye ko Singapore no ne Singapore man peni no mu di nkita de friend bilateral no de tu da so sabi luma ne kana sem se be ma be ye bi ba me ni nyina nti o man peni mama se bi on ka se Ghana how nyina o be so ano pe betumi aye no se be so a o da dwen ho oh that's person war 3 years with him who will succeed him David ya no nka na dwen enye ono no be kire ni po be succeed no okay sad ma say science wa koye mampani na wa ye opening kese we ndisi mu de enye den a bonus consultation sure obi be gina de nkire ya ho ba onim se enye ono no ko kire se osimesi na bente na me ye wo kwan e fa so e de yes ade no e wo ndisi mu sisi ya no Ghana for ama ni tumi se omu oman no okay eno na ye na se okọ mpaso eno no dwe ne ho kwan e be fa so sika se be gina yie kwan e be fa so a ye enyama hodin be gina yie okay kwan e be fa so a mebunu benya adwuma ye eno ti no de adwuma wura ade national apprenticeship program aba me no ka say wo ba ye kenko a meburu be ye aduonum eno menya akwanya wo national apprenticeship program okay adwuma wura so bibia ko yi a mebunu be ye aduonu ko aduasa benya akwanya wo ye kenko a wo kan nyina bo mo Ghana be empem du ne ekire yeah national apprenticeship program ya say ye ye hye afibia betumi amatete mebunu be ye empem oha 100,000 afibia nti se wo ka ne nyina bo ma by 2024 na empem ahanan okay and yetumi asese ye ne sa na be ma adwuma eni Ghana ne adade no ano na say mampani ko China asema according to you say e possible say one in the near future Ghana betumi anya oba as president ebi mu maybe in your own understand man be say hey as a president mama pursue rooting for the vice president or take over from him a general statement okay it's any support for Professor Jenana enya sa na mimi hu no akwesidi ase ne say ede na ye akwensidi say obanye president Ghana sabi me no tie ye say ye nye nipa nsen mai Ghana and akwesi me mai di Ghana mampani ya ye betu ya bia ye ana meboa in fact e bi nsi da ne so oban be ye mampani nti wo hwe mu kra e ma tumi kra kasa fe kra de edu omoso ana meboa nti na eye nkuransha ode mama say wo musumu wa kwenya say me no ka say ye nya vice president a o ye oba hwe say ne amamu no ko ono e na one o mampani mama e ko motibo mmo ye hyehye edibu o ma hwe say no man ne ko nti oba etumi abaye vice president a o ma mema magide say bibia ensu ho kwan so oba abaye president nti say oba bi etumi unity epie so obaye mampani a e yade anka be na ho akwa 10 months down the line how will you rate your government me no aya me pay max na ade ma ba magide say eye ma ho akwa say me wa aba mu a at least anya hwe kra me sika sem a ye beto ye no ya ma mpuntu abam esin die ye beto ye no okay eno ne yade a e ma ho say na eyo me ye campaign wo ye kine na me ko bonto a me hu ahokire ne tibi amanfo tim enne no wo mu se bibia nwie peye de na so mpuntu akra bem nti yade a e ma na ho a e na afi so there are so many policies a aban no e de be ye adwuma me gidi say by 4 years na ye bebu nkonta ache Ghana for de na niema ejina ye bebiri esen de beto ye Felix Kwakye Fosu Minister of Government Communications and spokesperson to the President of Ghana and I'm tisa no pen no etwe whether so ojebre na wo hwe ye na so timi e kan ho e wo media so me dey akwasi is o chine da for koso na hwe Adom TV Accra